Biyag ti tao. Aginanataman pa'y. Nabanog ako na magmagna. Awan mo't nga min tricycle na pagluganan may. Wala tatang. Ha? Amoy ka din o sino di babaeng aglaklako iti prutas iti igit ti kalsada? Ay, ni Jay Sanayta anak. Anak ni Perla ni Tabangir a barangay. Duwada iti kapsat na ngaglaklako dita. Kasta ka ni tatang? Apay akasla sana makakita. Bulsak ngamin, anak ko. Kasta ka ni? Nagpintas. Kan nagagat. Tawrin mo sana makakita. Kabaalan na latat yaglako iti prutas. Wain, anak ko. Naanos kan nagagat na ita abalasang. Tawrin mo kasta ti kasasad na katultulungan na latan ni nanang na. At dagayan na pintas nga anak ni Nana Perla. Wain, itala makitam ata nabayag kamot nga min ijay sunad. Kan kadagito'y la nagsumli na dito'y. Ta nabayag nga awanda dito'y lugar tayaw. Kasta aya tatang? Yala, ituloy tan ti magna anak kaw ta agawid tan. Ang mga maabutan ta dito daw. Kaslamat agtudo manang Jessa. Apay, nasipnget ka di ti tangatang ading ko. Wan nga rod manang. Ala, yurnostan tilako ta tamangan kit din na maabutan ta iti tudo. Kat mabasata nga agawin. Alawan nga rod ading ko. Iyawat munday ta pangikanta kadagiti lako ta. Ala, agurood mo tan. Kani makararbisan manang. Ala, agawaam nga rod ading, tapno makaawid tan. Masapa ta amapan aglako inton bigat ading Bella, tapno makaado ta iti mapaglakwan. Wan manang, tanasapat tamot ngamin ang nagawid iti kalman ta nagtudo. Iso abasitin na paglakwan ta. Wan nga rod ading ko. Ngam sana bale, bumawi ta ita. Papa naman akaw. Inak man gumatang iti kape, iti tersina ni Nanasita tatang. Ada ka di ipagatang yaw? Mabalin ka day nga igatangan nak iti sabay jayan da Jessa. Di napinta sa bulsak nga glaklako tatang. Uy, nanak. O sige tatang. Gumatang akman iti kape, Nanasita. Day, simangput kamot gayam, Walter Baraw. Una na. Hindi pala na minsan ng aldaw Kat, kumusta nga iti training mo? Nasayat lata ta nalpasan. Ay, kat mayat nga ron, Walter. Una na. O sige, panawan kayo pa'y. Inak man gatangan tay sabang ipagpagatang ni tatang. Sige laang, Baraw. Hello. Naimbag agsapam, Jessa. Siyak ni Walter. Naimbagmat nga agsapam. Nakaamam ka di itinagan ko. Ni tatang ko Celso. Ah, ni Tata Celso. Sukik ni tatang mo. Iso ti kanayon amang ibus iti sa baala ko mi, Walter. Kasta ka di? Ala, gumatang akman nga ro dito lako yo asaba, Jessa. Mabit laang Mano a kilo ti gatangam. Uray 2 kilo. Naglaing kamot tan. Kaba alam nga alaan ti sabay itayan na, nga uray saan mo makita. Wen, Walter. Takabisado ko, nga po iti kinabayag ko nga aglaklako iti prutas. Kasta ka di? Natitibayad ko. Sige, agyaman na ka. Sige. Agpakada akon. Tama nga urayan ni tatang ko dito yung pagatang na asaba. Sige, agyaman nakmanan. Manang, asino ti lalaki aging matang iti sabay itay? Kasla itala ang makitak day jaya. Ni Walter ading, anak ni Tata Celso. Ay, kasta aya. Mayat matiisam na kan ka manang. Nakaisam lataging ga iti pimanaw. Kasta aya, madlaw mo't ngamin anasing day jay. Wen nga rod manang, kan amom nagwapo pa'y, kan natayag. Kasta aya ading ko. Kat, anya ko maita. Awan,
Ibagbagak lang matatap no mo, manang. Kumusta nga iti pa naglako yu iti prutas, anak ko? Nasaya at mat nanang. At damat naglakwan mi Nalaka nasaya at ngarud ano kasta. Bala, umay kay ngarudan tamangan tayo. O nanang, tamabisinak matan. Ay, nanang, kaamamok nga dagayam anak ni Tata Celso Abaro. Jay ka diagnagan iti Walter, anak ko. O nanang, Awon, naglupas iti kinapulis day jay. kasta ka di nanang. Madlaw anasing pati pa nagsasauna. Talaga anasingpet day jay abaro. Imama anasingpet, anak ko. Wan nga rod. Ala, mangantayo nga rodan, nanang. Naimbagang sapayo, Bella, ken Jessa. Kastamit kan ka, Mang Walter. Ni, si kamat gayam, Walter. Naimbag nga agsapamat. Umaya ko magumatang iti sa baalakom, Jessa. Mano akilo ti gatangam? Gatangik amin na itanabati alako yo. Ha? Sigurado ka? Nagadumat da ito'y. Kabailan nyo ka di akanan amin dagito'y. Uwan, Jessa. Di ka madanagan. Tapaborito ni tatang tisaba. Isa bayadak amin na itan. Ay, payanagan o ti ginatang mo asaba. Nimpag may busta na ita. Ang mga numadadaal. Ipadawat ko kan nanasita ti daduma tatang. Kan tapno da pundoyo ta amok a paborito yo ti saba. Sana balay ta hapray paimot ti daduma. Sabagay mat kadi Nanasita. Padawatan kay man iti saba. Nay, apay, naggapon dagita asaba, Walter. Ginatang ko na. Ket saan mi akabaala na kanan amin kan tatang. Ditayan da sa abulsak, tinaggatangam iti daytoy. Wala na. Ne. Kasla adda madlaw ko, Walter. Sumanubli kamot di ta pagtagilakwan da Jessa nga agkapsat. Ha? At dan sakit di kursonadam kadakwada. Eh, awan dakas na ta baro akmat. Apay, asino kadakwada ti kursonadam? Jay manang, wano jay ading. Kwa? Ni Jessa nana. Nagado ababalasang dito'y lugar tayo. Ngam ni Jessa pa'y mo tinapilaim. Ha? Kursonadam, nga oray kas jeti kasasaad na. Apay, ada ka ni dakas na, nana. Apay, di ka mabain baro. Di mo ibain ni Jessa. Saan nana? Awan mo't dakas na no agayatak ken kwa na. Balasang mo't ken baruak. Iso nga awan problema. Nanang, amuyo ka di? Kanayon mo tinagumatang di anak ni Tata Celso iti sa baala ko mi. Pasaray gulpien na pa yan Ay kastaya anak ko. Haka nasaya at atap no maibusa kanayon tila ko yaw. Nanang, kanayon amayat tiisam na kanimanang Jessa. Gagangay na anak ko. Nakayawan siguro iti kinapintas ni Manang mo. Aywan, ayan ni Manang mo ngayon. At da iti silid na nanang. Madikan nung amin tirik nana. Anya, ne, apa yun ngay? Naimbagang sapayo na perla, aling Bella. Ay kastamot kan ka, Walter Barok. Gumatang ka kadimanan iti saba. Un ko man nana. Ngam apay asaan nyo akadwa ni Jessa. Ay na, maditirik nana, Barok. Isu asyak ti kadwa ita ni Bella nga aglakaw. Kasta ka di? Ay, pakibagayon tungarod nga agpaimbaga dagos ni Jessa, nana. Mala, Barok. Katagyaman kamay. Maria anak ka. At damadlaw ko kin ni Walter. Kursonada nan samot ni Jessa ijay bangir a barangay. Jay aglakla ko iti sabay ijay igid ti kalsada nanang. Wo, nanak ko. Kastaya. Isu adi ka agpaati, wanak ko. Masapol asika ti makagasat ni Walter. Tada kayo ti agbagay. Ken kayat kula unay ni Walter apara ken ka anak ko. Tadi adal.
Sayang ni Walter no kaskasano. Ado kami nga kurso na dakin ni Walter. Idi pa lang mas daawak man. Hanak mo't nga panpansinan. Mas daawak Napintas ka mo. Ngam sabali mo't ti type na. Isong agpapintas ka pa'y iti husto anak ko. I-chat mo. Agpapansin ka kunkwana. No kasapulan nga agparik na ka. Aramidem. Piko tampaykit din ano ka ba ulam? Ay, saan pala aray bustay ginatang mo asabay din na minsan nga daw. Itagim matang kamanay. May bustan tulat tatatang. Madlaw ko, anak ko. Adan samad kursunadam ka na gidyag kabsat. Ha? Asinaw ti kursunadam ka na kwada. Ni Bella wano ni Jessa. Ay, jak ilibak tatang. Ni Jessa ti pakarik na ak iti ayat. Anya? Ay, katawan dagas na anak. Baro kamait kan balasang ni Jessa. No kasta, kayat yun ni Jessa para kanyak nga oray saan na makakita? Kat no isaw, ti pakarik na iti ayat ako na, di isaw. Sikat, tag desisyon iti dayta, anak. Kumusta kan, Jessa? Nasayat ka din, Tiriknam? Wan, Walter. Naimbaga na kun. Gumatang ka kadi. Mano akilo tigatangam. Saan? Adala ko mga kayat kong ibagakin ka. Pasensya ka na. No, dito'y ti pangibagaak iti na ito. Gundawayak ti kawan di kabsat mo. Ha? Anya nga minti ibagam, Walter. Agayatak ka, Jessa. Ha? Nariknakon na ito, hindi mo pala nakita ka. Nalagaan nga mintiriknak. Kan naragsakak na makitkita ka akanayon. Walter, kasla imposible day tang ibagbagam. Bulsa ka. Idinto tasi ka. Kat normal ka ang tao. Awan diferensyam. Kan may saka pa'y a pulis. Apay. Anya ti parikot iti dayta. Balasang ka kan baro akmat. Walter, may saka a profesional. Idinto ta siya kat bulsa ka. Kan aglaklako aklaang iti prutas dito igid ti kalsada. Sigurado nga ado ti saan nga umanamong iti relasyon ta, no bilang taklunan ka. Awan bibiyang ko, non yaman ti ibaga ti sabali at tao ka data. Basta siyak, uray asino ka pa'y, ayaten kan tulat ta. Ket saan ka nga apuraan na mga klon kanyak? Si urayak akanayon, Jessa. Manong Celso, apay nga intulok mo ani Jessa ti Armandya anak mo. Isumat nga raw ti kursunada na. Kan may sa baraw kan balasang damait. Awan lapad iti panaginayat da. Ay na, dakkel a pagbabaw yan to ni Walter dayta kun langarudon, Manong Celso. Apay nga yakas na ti ibagamsita. Sigurado nga sila ang timarikrik na ni Walter para kin ni Jessa. Saan nga ayat dayjay? May mayat pa'y ang adayo ni Maria nga anak ko nga arman ni Walter. Tagpadada na kaadal. Kan awan pa'y diferensya yung anak ko. Awan, saan da nga agbagay iti dayjay Jessa? Saan ang maikari para iti anak mo, Manong Celso? Sita, saan mo napakibyangan ida, tadan panunot da. Amudan ter aramidin da. Ni, da kayo matgayam dayta, nanasita. Gumatang kayo kaditi sa ba? Saan? At dala umay ko ibaga. May papanday to'y iti panag-araram ni Walter kan ka. Ha? Apay ka di na. No adda planom ang mga klon kin ni Walter. Ibabawi mo. Apay, di ka mabaeng. Saan ka ang maikarikan kwa na? Ha? Ado, timang ibagbaga. Saan lasyak? Ibagbaga da paikit di ang mabagbagtit ka nun ni Walter.
Tadi na amutar aramidon na. Wano, ginargaray ma. Iso nga agpatay launay kan ka, Saan mo't anana? Awan kinapod na dagit ang ibagpagay. Nay, di kagsangit Tama nga no ibagada pinagsangit ka. Sige, panawan kan. Basta laglagi pam dagitim bagakan ka, ha? Nanang, apayakas kiti bagpagan ni Nana Sita kanya. Madlaw na sakit tinakam na kanya. Ala anak ko, di mo ikan ka no, timbaganakan ka. Tapno saan ka ma-stress. Nasakitanak lang amin itimbaganan. Ala, di ka paapektar iti bagbaga dagiti tao. No adda pa nagayat mo kan ni Walter. Aklunam kit din. Tapno agtalnan dagitaman nakibiyang. Nanang, Kasta talaga ni Ayat. Ado, ti pagdalanam. Sana puro ragsak ti mapasaran. At dalatamot sa mapasaran, Iso ang masapul nga agbalin ka na tibkaran ako. mabainak sa na mga klangkin ni Walter, Nanang. Ay na, amok nga da panagayat mo kan ni Walter. Mariknak da itanak ko. Tano siya, awan makunak kan kwa na. Nakasingsing put, abaro. Nagasat ka no kaskan kwa na ti pagtinagam. Kumusta nga yan akaw? Nagpariknakan kini Walter. Kanayon ko nga i-chat. Kumusta ak ngam nagtamnay matireply na. Nuda dumakatam sa aplang pa'y tireply na. Anya? Iso nga hang ko nga inti-texan. Sige tarom warak na nang. Nenenene, papanamanan katrabein. Ada diet ko na nang. Apay, adan nubium aya. Adan Kakaklon ko lang iti kalman. Anya? Agoray ka, di adal ka day. Uwan ngam awan pa'y trabaho namat. Agsapsapol pa'y lang. Nakasaganak amang ipanagnak itinapod no apanagayat ko ken ka Jessa. Ikasar ka, apaman nga klonenak. Walter, Ay ayatin ka. Pangasim, aklunam ko man ti ayat ko tapno makapagsimpatan. nakasagana ka kadi iti anyaman nga ibaga ti tao, may papan ka data. Awan bibyan ko kanakwala. Basta agayatakan ka. Agyaman nak, Walter. Ay ayatan ka man. Ha? Ay, agyaman tayo naklunakon. Ay ayatin ka man. Sige, pagsasaritaan tayong ti panagkasarta, ditan ibay-bayag pa'y. Sige, sikat ti makaam mo, Walter. Talaga na ulawon di anak mo, Manong Celso. Ikasarnan di saan mat ama ikarikan kwa na. Kasano nga'y ngagmarcha day jay, kibkibinan dan tulatan. Gusto ko man na itapan ang uyaw mo ka ni Jessa, Sita. Amumay ta saan anasaya at aguyaw. Apay nga aramidam ti kasta. Kapu ka na ita saan at anak mo ti inayat ti anak kaw. Ha? Di nagayam ang mutagpili. Ha? Agpinustata. Agbabawin to di anak mo. O sige Sita, labasan ka pa'y. Congrats kada kayo, Manang. Manong, nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Bella, ading ko. Agyaman kami, ading ko. Ay na, kasla kaano lang idagararam ni Manong Walter ken ka, Manang. Ngam ita, nagkasar kayon, agasawa kayon. Wen nga rod, nga uray ado ti maibagbaga dagiti ta. Shh, di mon sang kabalikas day ta, Jessa. Baybay am na kita at tao. Apal dalang day ta. Mangan kan apay akas laaglaladot ka, Maria. Ay, agninawak ngamin, Nanang. Anya, kat amo tinobium day ta. Wan ngam, awan matan, mawaran.
Imawaran nga. Imawaran timarayan. Intarayan na ko ni dinaamuan na nga masikugak. Anya? Apay ngay. Ay saan ang mabalay? Ikamat mo ti bagay. Apay, kastalat kalakanan ti panang-panaw na ken ka. Baybayan yun. Naumaakmat laangan kanya na. Iso na laang ata. Masikugak matan. Sapayang ko amo nga masikugak at nagtumtumarak iti agas. Gapo iti panagsakit ko iti manunga aldaw. Basta aywanam nga rod ti sikog mo. Anya ngay, katadaditan. Aklunan tan ati amin, anak ko. Babae timpas ngay mo, anak ko. Hangam, apay ngay akas tati itsura na. Saan mo't anormal ti bagina, anak ko? Ababa ti may sa nga ima na. Kun adda diferensya ti may sa mata na. May sa siguro nga rason ti panagtumtumar ko edi ti agkakapig sa nga agas nanang. Hindi jak amo nga masikugak gayam. Ay, apay ngay, anak ko. Apay ngay, akas tati itsura ti apo ko. Nay, da kayo matgayam ti masabat ko, Walter. Jessa. Nanasita, papanan nyo? Iso ka din dahi ti anak ni Maria? Wan barok. Mapan ko ipa-check up. Tawan nuayan ni Maria. Napan nagtrabaho. Hangam, apay nga inabungan nyo iti lampin? Kwa. Napudot ngamin barok. Awan payong mi. Iso nga inabungak. Ha? Kumusta nga, Jessa? Nasaya at mat, nana. Alaak man, dahi ito agundaway. Nga agkid daw iti pamakawan kada kayo, Walter. Nangrunakan ka, Jessa, balasang ko. Ngamin, inuy-uyaw ka iti kalabas. Sorry. Awan anyaman na, nana. Linipat min day jay. Agyamadak ano kasta. Maragsakanak para ken ka, Jessa, balasang ko. Ngamin, nakatumpong ka iti kaskin ni Walter. Nasingpet alalaki. Wen anana, manipod nagasawa kami. Ison tinagbalin amatak. Ta iso ti kanayon amang kibkibin kanyak. Wen nga rod, yap apal ko di anak ko ken ka. Sapay ko tamatagin ayon ti kinaragsak yu adwa. Agyaman kami, nana. Agyaman kami, nana. Biyag. Di tao. Okay, tanya ti planong itaading ko. Saan ka pa yung nagtrabaho? Kuamanong, panggap ko kumati agsubli di syudad. Agsubli ako may tisigo na trabaho. Ay kat nasayat dahi ta planom. Hanggang asino nga iti mga iwan iti anak mo no bilang. Dayta nga ro ti parikot ko, manong. Kasaritak to ni nanang nanyat ko nana. Numayat ang mga iwan iti anak ko, agsubli ak iti sigo da trabaho. Una, pauitan tula itan iti kwartada. No kasta ti planom ita. Sigay, mayatak ang mga iwan iti anak mo, Mika. Agyaman ako unay nanang. Ngam ikarem, nga ipaay mo amin akasapulan day ta anak mo. Kan siyempre, kastamatan kanyak ang mga iwan. Ha? Uwan nanang, di kay madanagan. Ipaay ko amin ang kasapulan nyo. Nasaya at no kasta. Kan may sa, ikarem, adimon sublian ti kayan ayat mo. Awan serbi na ti kasya alalaki. Kita amita. Naganak ka, ngampulos ngawan intulong na kan ka. Ni ultimo umay sumarungkar, awan. Uwan nga rod nanang. Di kay madanagan. Namimpinsanan ang napunas ti panagayat ko kan ni Lloyd. Gapoy ti sana nasaya at ngay nararamid na. Iso ati anak ko laang ti pampanunota kita.
Welcome back, Mika. Nasaya at ta nagsubli ka dito yung syudad. Wen friend, tamasayangan anak mo titi trabaho no bilang laang. Aywan sayang at talaga. Aywan gayam. Asino nga iti mga aywan iti anak mo ita? Ay, asino pa'y kumangay. Ninanang ko Isulaang mo tinawaya ang mabalin ang mga awir iti anak ko. Kasta ka di? Ay na, day tamot ti pagsayaatan na. No adda pa'y laang tinaganak akatulungam. Iso anagasat ka. Taadda pa'y laang ninanang yu at tumultulong kada kayo. Ngam para kanyak. Naidumduman ni nanang. Ngamin sa bali. Kas ko maita. Imanugot nga aywanan na ti anak ko. Ngam adamot kondisyon na. Masapol ka nung nga ikakiti kwarta iti binulan. Anya? Uwan, Lisa. Sana libre ti panangaywan na iti anak ko. No ti daddo mga inak at urayan dalaang no adda maitid kadakwada. Sa bali ni nanang ko. Makapungtut pa no kasdi nga awan maitid ko a kwarta. Anto iti kwartayo nanang. Nangipawit ni Mika iti kalman. Nangam italang inyag ko. Ha? Manungay day ta? 4,000 nanang. Alawan siya lang daytoy. Saan kayo matan agumatang iti diaper kan gatas ni baby. Tadamot impawit na. Ito na. Anya? Oo, na yan day di babae. Apay a 4,000 laang timpawit na. Nanang. Ha? No kastamot laang. Agawid laang dito'y balay. Umikatan iti trabaho na. Taisaw ti mga iwan iti anak na. Nanang, apay ka di akasta kayo. Amuyo mo't akasubsubli lang ni Mika iti trabaho na. Kan may sa, awan mo't paggastusan nyo dito'y balay. Tapno kurangin nyo na ita. Awagam ni Mika. Ibagam kan kwa na akurang timpawit na. Ha? Adda utang ko anasken abayada. Iso anasken anayunan na mo tipawit na. Hello, Manong Kevin. Siyak day tao, Mika. Nanang, kumusta kayon? Apay akurang timpawit mo a kwarta? Apay a 4,000 lang? Imbagak matkan ka, nga dautang ko anasken abayada. Lungko day jay. Ha? Nukas tamat lang akurang-kurang ti ipaw itmaw. Agawid ka langan, tasikan ti mga iwan iti anak maw. Nanang, apay akasta kay matan. Sige, inton sumaro no. Nayunak ton ti ipawit ko. Day talaang tinaipawit ko ita. Takasubsublikat nga ron iti trabaho. Maawatan niyo ko, mama. Ha? Kunaklakit day no adda ka makatulong kanyak. Saan mo't gayam? Nanang, Nakasaritak ni Kevin iti Kalman. Isungay mayak dito ita, takayat kakasarita, Helen. Ha? May papanitian niya, Manong Julio? Di mo kumamot ung tante anak mo, gapulang iti kwarta. Unay kamutan, Ha? panunutom kumamot nga iso nga danimi kay jay syudad nga agtrab-trabaho, tapara ka na kayo iti apukom. Apay nalakatag sa apul iti kwarta. Di kagsaw iti kastamanaw. Gaputasakbay anapan ijay syudad ni Mika. Nagsaritaan men ti may papan itigatad anas ken nga ipawit na kanya. Nakapungtutak ta 4,000 lang timpawit na. Aniya. Apukom day tayo ay wanam. Ang dawatam iti dakalagatan janak mo. Aniya kamutan. Kasla di mo anak ni Mika iti kastang kararamidan. Ha! Sardangan nakmanaw. Awan ammom iti anyaman ang nagsaritaan may. Isu asaan kakuman ang makibiyang. tatang, nakitak da lola. Kadwan na ti anak nan ti Mika. Naggapuday di balay daan ti ising. Ije ngay pagayayaman da iti baraha. Anya? Ay, sige anak ko. Tainak tuman kasarita ni Lola. Apa nakapulis ka, Mika? Papanam katrabiin. Mapanak ije palengke, Lisa. Adda ngamin nagaplaya ka restaurant ijay. Agserba kiti makan. Aging galaang matita alas 11 ti rabii. Anya, ay unay kan?
Kasla saan ka matan ang mabambanog iti kastangar aramidam, friend? Mabambanugak mat, friend, ngam kasapulan. No ti sweldo lang iti pagtrab-trabahuan ta tinam na maek, kurang at talaga. Anya? Ayos lang ko man no sana kas din ni nanang. Ngam no kurang ti ipawit ko. Agungat mat. Ngam panunutam kumamot ti salunat mo. Sikat ti nakakaan sinubilang laang. Agasam day na, mapuyat ka. Manulaang nga oras ti pannaturog mo. Agriing ka manen ama sa painton bigat, tapno mapan agtrabaho. Ay na friend, di mo mat parigatan ti bagim Adda ni Mika ijay syudad nga agtrab-trabaho para kada kayo nanang. Ang amanya aramidan nyo. Agsaysayang kayo lang iti kwarta. Na, anya ka din day tangay bagbag amanak ka. Awan ba't dakas ngar aramida ka? Di kayo naglibak nanang Adda nakakita kada kayo akanayon kayo amapan ijay sugalan. Saan la amay sa hunod dua a tao tinakaidanon kanya. Anya? Panunutan nyo kumamot ti rigat ni Mika ijay syudad. Di namot pidpidutan ti kwarta nga ipawpawit na kada kayo. Nukurang ti maipawit na, nagaduti sa uyo. Awan pa'y pakibiyangan nyo numasayar ti rik na ti padayo a tao. Gapo iti panagsasauyo. Ha? Pangasiyo kumamot nanang. Sardengan yon ti panagsugsugal nyo. Ikuy-kuyog yo pa iti apu ko yo ijay sugalan. Isardeng yon dahi tangar aramidan nyo. Hello, Manong? Siyak day to'y, Mika. Imayak la nakiawag dito'y ayandamanong Ay, kumusta kay mo nanang? Awan niya, manon alawas tinapalabas. Aping awan pa'y lang ti kwarta nga ipawit mo. Ha? Kasapulak ti kwarta. At dapay utang kaw ide istor anas ka na bayada. Daya par, tinutang ka. Anya? Aping imutang kayo katadumot di diaper nga impawit ko. Adaw, ngum ka na yun mat ngagsukat ti anak mo. No adaw ti reklamaw, agawid kalangan. Tasikan ti mga iwan iti anak mo. Nawatam. Sige, nanang. Inton bigat, ipawit ko amin na sweldok. Alaan yung tulatan ka ni Manong Kevin. Oh, apay kasta ti lang ha, Mika. Kasla na unag ti pampanunutam. Pampanunutak lang amin ti kasasaad ko ita. Nakasaritak ni nanang iti cellphone. Kwarta man ang di ibagbagana. Dinakman la sinaludsod no kumusta ak dito eh. No kumusta ti trabahok. Basta kwarta laang tinapatagkan ko na. Anya? Sipod paya. Jak narik na ti panagayat kan pamatag ti maysa nga ina. Ngamin, tila napatagkan ko anak at ti mayawatan iti kwarta. Anya ngay nga rod, friend. Sapay lang kumata dumtang to ti gundaway ang makaamiris ti inayo. Sapay lang kuma. Saan ka mapukawan itinamnama, friend? Maamiris nanto dayta. Hello, Manong? Hello din ko. Kumusta ka matan dito syudad? Ayos lang, Manong. Da kayo, kumusta kayo? Kumusta ti anak ko? Mapanda ka di ka ni nanang di tabalayo? Ayos kami lang. Awan, umay naman dito itong galawan aramida ni nanang. Ay, uwang gayam. Sa dino ka di ti pangigasgastusan ni nanang iti kwartang ipawpawit ko. Adda ka di gatgatangan na nga arwatan da. Wala din ko. Damat. Nasayat nga rod no kasta. Sige, baliwan tanto tagsarita. At dapay napatang nga ramidak. Aramida? Nalpasan ti oras ti trabaho. Sana ya? Uwan Manong. Ngam, at dapay naskan nga ramidak. Apay di mo impakaam mo iti kapsat mong agtrab-trabaho ka iti rabi eh. Ay na friend, imbagam ko iti kasta, ibaga na mo't iti inayo, tapno maamuan na. Ay, saanan anaskan, friend. Uray maamuan nang agtrab-trabaho ak iti rabi eh. Awan bibiyang ni nanang kanyak. Maragsakan kiti Anya, ay, unay mo't tanday na klase ti ina.
Iso nagasat ka, ta sana kasi tiinak tiinam, Lisa. Apalan ka nga ron. Kanayon da ka akumustaan dagiti naganak mo nga ure adan pamilyam. Angem siyak, umawag dalaang no kasapulan dati kwarta. Ay, numabalin la ko maagudwag ti bagik, inaramid kon. Tapno dakkel agatad ti mayawat ko iti inak. Barang maapresyar na matar aramidag. Gayam, kumusta matten ti anak mo dyan syudad, Hilain? Ha? Ay kat nasaya at lata amanong. Dayay, agtrab-trabaho lata. Kasta. Kumusta nga iti panagipaw-pawit na iti kwartaken ka? Awan mo't parikaw, gaputa ipawit na mo't tigatad ngay bagakan kwa na. Kasta. Idi na minsan nga imawag ni Joyce. Nakunana napanda kanon nangan iti restaurant nga asideg iti palingkay. Idi kwan. Saan daanam namaan animi ka tinagi-serve iti makan kadakwada? Ha? Makan ko nam? Kat no ijay opisina ti pagtrab-trabahuan ni Mika. No, iti aldaw. Ngam no iti rabi ay agtrab-trabaho iti panganan akas sideline na. Nakuna ni Joyce. Ta sinaludsod na ti kasinsin na no apay anasken nga agtrabaho iti rabi ay. Amaw, no anya tinsungbat na. Anya, Tapno isupay ka no nga inayon na nga ipawit na ken ka. Tapno lang awan mangeg na asao manipod ken ka. anya. Isu a panunutan ti rigrigat ni Mika ijay syudad. Ang mga no ti ammom ket nanamay ti biyag na ijay. Saan? Anya. Nasaya ata si Mangpet kan, Lisa. Apay akas tamutin tilang Mika. Agkakapsotak nga rod. Maulawak. Awagak ko man ni manong kung jak makabangon. Jak maala tinaka-charge sa cellphone ko iji kusina. Anya. Ay na, ang mga no na alam mo day tayo tinalabas na panagpuypuyat mo. Maulaw. Mano lang ang ngamin nga oras titurog mo tunggal rabi eh. Mabit lang ang mangisaganak iti makan apagsangwan ta. Mika? Mika? Ha? Kalaat mo tin anagulimak. Ha? Ala, napukaw nan samot tin tipuot na. Hello, ading ko. Hello, Manong. Siya daytoy. Nilis agayam ni Mika. Ha? Manong, ada kami dito ospital ita. Inyag mi ni Mika ditoy. Gaputa kila at matin anapukaw ti puot na. Anya? Umay kayo kumamanong. Tapno mabantayan yung mat ni Mika. O sige, Lisa. Mapanak ijay ang dananang itamat lang. Ipakaamok na ita na pasamak. Mika, ading ko. Ada kanin. Kumusta kan? Nasaya at matlat tamanong. Iso na lang tagakapsutak. Ti anak ko nga'y. Di ka mandanagan iti anak mo. Ada ka ni Uncle Julio. Imbati mi kan kwa na. Kasta ka di. Mika, anak ko. Kumusta ti Riknam? Nana. Ay, Mika, anak ko. Apaya di mo man laing pagbaga ka na kami nga babusum at gaya man ti bagim iti katratrabahom. No di da ka nakita ni Joyce, di mi pa'y namuan. Nanang. Inlimad ko ti amin. Gaputa jak kayat nga ibaga ti tao ang nakakaasiak. Inaramid ko amin day jay para kada kayo. Tapno dak kalagatan ti maipawit ko kada kayo. Tapno awan mangag ko nga kakasakit na sarita manipod kada kayo. Mika, anak ko. Pakawanan na ko ma. Amo kabasol ko amin na ito'y. Kapo iti kinamanaging bubukod ko. Akwarta lang ti mangipapay itirang sa kanya. Diyak man la pinanunot ti salunat mo, anak ko. Nanang. Pagawanan na. Kati ka rin.
Sulnitak tiyado anak kurangakan ka, anak ko. Ala, umay kan, tatulungan ka, bumangon anak ko. Tapno makapangankan. Kabaalak ti bumangon, nanang. Napigsa akon. Mika, anak ko, bay anak ko maamang asikasukan ka. Ang awanan kwartak nga itid ko kada kayo. Ha? Sa anak mo't nga agdaw-dawat iti kwarta, anak ko. Adaman wano awan, saanan anapatag dayta. Bay anak ko maamang sulnit iti nagkurangakan ka kasinam. Nanang, Nakasaganak ang mga ramid iti amin. Para kan ka, anak ko. Katsapay ko mata mapakawanak iti nagbasulak. nanang. Nabayagan ang napakawan kayo. Gaputa ipatpatag kayo unay. Biyag ti tao. Ay kat ni bayaw mo ati kasarita, Perli ading ko. Total, awan mo tun, ti aramidin na. Kalpasan ang maitulod na kay opisina pagtrab-trabahwak. Ay, sapay la kumata manugot nga isupay la ti mangi maneho iti kotsek manang Arlinda. Di ka madanagan, Perli ading ko. Nasingpat ni bayaw mo at Serik. Sigurado nga manugot day jay amang imaneho iti kotsen. O sige, kasaritak to nga rod apaman ang makasangpot iti balayo ni Bayaw Jeric manang Arlinda. Wen ading ko, ala, urayang biitan. Ta, ada nang ibaunak ken ko, ana. Nag-resign nga min driver ko, Bayaw Jeric. Sapay la kumata matulungan na. Sikapay la ti mangi maneho itilugan ko. Sana parikot dayta, ipagperli. Agyaman nak Bayaw. Ay, kasapulak at talaga ti driver. Nang runa numapan ko sa rungkaran nagiti negosyo kapakanan. Awan ti rumbo nga pagyamanam kanyak, ipag. Si dada nakatumulugan ka. Nasayahat nga rod no kasta, Bayaw. Kala at ngamin ang nag-resign jay driver ni Perli. Iso sikapay la ati kinasarita na. Awan mo't parikot kanyak, tawan mo't araminak dito balay. Wen. Tulungan pa'y lati kabsat ko Di na mo nga rod ammo ngamin tagmaneho. Anya nga tanong isurok langan nga agmaneho. Tapno sana nga agparparikot pa iti driver. Sa bagay, husto ka lakay. Gimatang mo't ngamin itilugan nangam di na mo't ammo nga maneho. Ala, tamapanak iti balay na. Ada ka nung papanan mi, bakit? Ala, wen lakay. Agan-anad ka iti panagmanehom Kabarbarugan ti kutsim ipagperli. Wen Bayaw, upat pa'y laabulan na kanyak na ito akotse. No kasta, inlakom dya sigod ako, Chem? Wen Bayaw. Pasensya kan naisturbukan. Sika talaga ipag. Saan ka diya nagsaritaan tanday ta abanag? Wen matkit di Bayaw. Sumarag ka pa dito balay, tagmerienda ka, sakbay ti panagbiyahe ta. Saanan? Napsugak pa ipag. Urayan nak nga rod dituyin agpalasak biit. Nagbak nang kanipag. Gamaging ka ita, awan pa'y boyfriend mo. Bayan pa'y la dayta boyfriend dita Bayaw. Sakit la ti ulo dayta. Sa bagay. Ipang pangrunak dagiti negosyo. Isong awan panawon ko makin na yat. Kasanungay no mabaakan ka ipag. Urayan Talagang awan isam ko maki-boyfriend Bayaw. Ipag, nagpintas ka. Sayang ti kinapintas mo no mabaakan ka laang. Di nakman rabakan Bayaw. Naglaad ak tupay. Anya naglaad nga ibagbagam ipag? Naidumduman ti kinapintas mo. Ado ti atiwom nga artista iti TV. Ulbud ka Bayaw. Sa anak nga ulbod. Isam mo pa'y lang kat makapainlaban. Agsabdang ka man mo't dita Bayaw. Tikit di pa nagmanehom ti into na ram. Sana siya. Makita? Nagpintas ti isam mo ipag. Nagsamit nga isam ko naman. Loko. Sir,
Nagsikal ka dito boyfriend ni Madam Pearly. Ah? Ay, saan ko girlfriend? Ipag ko. Kabsat ti asawa, madam. Ah, pasensya kan sira. Kunak mo kaayan-ayat mo ni Madam Pearly. Kaputa, nagpasig kayo, titunggal maysa. Anya? May sagayam kada giti para innaw dito yung restaurant ni Madam Pearly, sir. Mhm. Yak ni manong mo. Saling. Kasta ka di. Siyakmot ni Jerry. Iman man yung lang ti kotse ni pagperli. Nag-resign ngamin ti driver na. Kasta ka di, Sir Jeric. Wen, bayad nga awan paag-apply a driver na. Siyak pa lang ti agmaneho. Bayaw, Jeric. Nagpaut mo ti pa nagsarita yung iti dayja atomboy. Unipag, nalay nga agistorya. Ipagarop na pa nga agayan ayat ta. Anya? Wen, asyak ka no ti boyfriend mo. Ala, tila madmadlaw naman. Angam nasingpot dayjay. May sa kadagiti pagtaltalkak dito restaurant po. Nadlaw ko man ta ipag. Napasig ang makisarsarita. Bayaw, kayat mo ti mangan. Amangan no mabising ka. Napsugak pa ipag. Di na ka di pa kadalagan. Amangan no kumutong ka. Makapasulak lakit di kinimanang Erlinda. Anya? Sinalbag kamat pare Jeric. Ni, apay ana ibagam day ta pare Renz. Sakla ko man tinala ni ipag mo a driver na. Ay kat agaplay ka ah. Sana siyak ti pangibagam. Nagasat ka talaga. Kanayon kayo nga guyog ko ni ipag mo a Perli. Ay. Di mo ikan iti sa bali kay papanan ti panagkuyog niya pare Renz. Kabsat lang ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. Umapalak lang amin kan ka pare. Nabayag gaminin na kursunadak ni ipag mo. Ay kat agdaton ka kan kuha na pare. Mabayinak met. Anya ko mo ti pagbainan. Nasingpot mo ti ipag ko ah. Bak na gamin ni Perli. Ano ti negosyo na. Imposible matlasong bata na ti ayat ko. Ket may sakla jeepney driver. O talaga kursunadam ti ipag ko. Ingka agdaton na. Nalakalang met nga sitgan ni ipag Perli. Ala, Jeric lakay. Nagadumot tinda ito yung makmakan. Intad amin dayta ni Perli. Diyak namin inawat daytang dan ko kan kuha na. Iso amak makanti intad na kanyak bakit? Oh, kasta ka di? Uy, nasingpot diya kabsat mo. Di na kaya't ang mabisinan. Kanayon na kapag meriendaan. Nasaya at no kasta makabannog mo't ka ti agmaneho. Uy na bakit? Kaasimot ngamin no awan ti mangimaneho itilugan na. Nangruna ket adayo ti ayan dagiti restaurant ta. Nagbaknangan ni Perli. Agasem, talo ti restaurant na. Awen, nagagat ngamin day jay akabsat ko. Dagiti latan negosyo nati as asikaswen na. Ni, nagsapakan ngayon may diti balay, Bayaw, Jerry. Winipag, kalpasan ay naitulod ko ni Erlinda di opisina da. Nagdiretso ako dito balay mo. Ay na, pasensya kan Bayaw. Agkaiwarapay la dagiti usar ko diti balay. Diyak pa'y nakadalos. Sana parikot da ita, ipag. Tulungan kan ngagdalos. Ay, isaanan Bayaw. Kababain launay kan. Anya ko matpagbay na. Awan mo ter aramida ka madi. Kababay na talaga. Masinga ka una yan, Bayaw. Agrubwat ka kidin. Tasya akong di makamu kadagiti nakawara apang papel. Awan tirumba nga pagdanagan. Asino dyan kaya kasarsarita ni ipag Perli? Pasan. Agdat-daton samat kan ni Madam Pearly dito lalaki. Anya? Wen, pasan-san ba't tingaw may dito yung restaurant? Isa, kunak, agdat-daton dito lalaki. Dito'y pa'y restaurant, ipagdatunan na, manong saling. Ganyan sa, bak nang lagit di dito lalaki. Nagpintas di lugan na. Kan, matapay bodyguard na. Anya? Agsay-sayang lang niti oras dito lalaki, Sir Jeric. Apay anak ko nam dayta, manong saling.
Mamukon ni Madam Perli. Dagiti lang negosyo natin napatigan ko na. Awan panawin na ngagparem. Ay, ayaten ka, Perli. Iso ka pa nga asim, tasumbatan na kon. Jak masumbatan day tama nung Gaspar. Imbagak matan nga awan pa'y panawin ko amakiin na yan. Anya, Pasensyakan manong Gaspar ha. Sa anak pa nakasagana amakiin na yan. maawatan ka. Ngam sana ka mapukawan iti namnama. Agdato naklatakan ka. Makamu ka. Basta imbagakon. Jak pa'y nakasagana amakiin na yan. Iday ka pa nakaulimek, pare Jeric. Imay ka ka di dito'y balay tapno agulimek ka lang. Ha? Ay, kwa, pare Renz. Magitam. Agadayo tinakaiturungan ti imatang mo. Anya ti pampanunuta maya. Ada arak mo dita? Gumatang ka. Apay, kaya't mo ti aginom iti arak. Basta, yung kagumatang iti arak kan pulutan, pare Renz. Ikang kay ti igatang mo. Mas dawak man kan ka, pare. Itamang pa'y nga agawis ka iti arak. Alakit din. Yung kagumatangan iti inuman tang arak. Kaya't ko ti aginom ita. Itaman pa'y anabartag ka nagawid, Jeric. Apay, pinainom na kakadi ni Perli iti ara? Sana, bakit? Dua kami lang kani, pare rin sana ginom. Anya? Pasensya ka na. Naimasan mi man ti nag-shot kani, pare rin. Diyak na putan ti naglabas ti oras. Ala, agi na kang narudan. Amok anabannog ka. Wen, bakit? Agi na ako. Rabiin lakay. Kunak man no agi na ka. Di ka mo maturugan. Una kalata na maturog. Sana pa'y ngagtuglap. Naskan ko maamaturog kan. Di ka agpuya, ta sigurado nga ayaban na kang manen ni Perli amang imaneho iti kotse na. Apay, ana pa uli magkamitan. Apay, ada ka di parikot mo? Di naklata ni kaskaso, bakit? Maturugan, tani, rabiin. Kaya't ko ti makasurong agmaneho, bayaw. Mabalin ka di nga isuro na. Mabali na ipag. Adalaki di gundaway mo, ngagsuro. Nawaya ti oras ko, bayaw. Iso ama isa parko ti agsurong agmaneho itilugan. Sige, ipag. Isuro ka, iti anyaman nga oras. Agyaman bayaw. Ay na, imbaglakit tin tanda ka amang isuro kanya. Taday ta ka manen ako nakipag. Agyam-yaman ka manen. Ngawan pa'y na isuro kun ka. Alang arod, mapantan itayan ti kotsek, ta isuro nakman. Wen, ipag. Nalaka ka magayam nga isuro, ipag. Amo muntag maneho ti kotse. Kunak no narigat ti agsuro, ngam nalaka magayang bayaw. Wen, inal daw ka lang ag-practice at no makabisado tag maneho. Ay na, nagsayaat ka bayaw. Adon din na itulong mo kanya. Awan na nyaman na. Ipag, Perli. Api nga ron ang napaulimag kan. Pakawanin nakipag. Ngimnas ka na mamam ti marikriknak. Ha? Amok abason da ito'y apan ang ipudnokan ka. Sabay lang ko mata di nakurahan ha. Bayaw? Ipag. Ay, inigamam ti imak. Agayatak matankan ka. Anya? Pakawanan nak. Ngimday tatipod no marikriknak. Bayaw? Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam? Uwan ipag. Di na ko magurahan. Gapotag kabsat kayo iti asawak. Apay kumaguraan ka, bayaw. Anyat kaya't mo asawan. Kwa, kinapudno na. Agayatak matkan ka. No kasta.
Ang padatay ti marikrik na ipag. Uwan. Sipod pay. Kursunada kamutan. Jeric, mabalin ka ding agsarita ta. Abay, kada ka di rin ba nga pagsaritaan ta, Erlinda? Napatid ti pagsaritaan ta, Jeric. Anya? Manon nga aldaw asabali ti madmadlaw ko ken ka. Di ka pa yan nagawid dito'y balay, idirabi eh. Ah? Apay, matmaturog ka kadimutan iti balay ti kabsat ko. Ah? Jerry, sapay la kumata saan apod no ti atap ko. Anya mo dahil asasawa mo. Di ka mauawatan. Talaga adi nakmawatan, Jerry. Gapo, taar aramidum a komplikado ti amin. Anya? Sa anak ana ipas nga iidikal man, Jerry. Kat di mo ko madadailan ti panagtalik ko. Talaga di kan maawatan, Erlinda. Iti kan dito ang maduktalak nga da sa balingar aramidum. Nasaysaya at nuag sinatan. Daitan di pagbagakan ka pare. Anyang ita. Kadlawan ti asawam. Mas dawak pa rin, Renz. Kasano ti pan nakaamu nga da relasyon mi kanit Pearly akabsat na. Naglapayag ti daga ako nada pare. Ang mga nada sa bali ang nakakita kada kayo. Kat nagipulong da iti asawam. Anya? Kuno saan? Ang mga nulimod na nagpaliw ti asawam. Narigat apagulbudan ti babae pare. Anya? Ti amom kat saan nagpalpaliw ti asawam. Hanggang gayam. Limad a sursurutan na ti garawyo ko ni Pearly akabsat na. Anya nga tatiramidak pare. Mariribukan ako na. Diyan mo pare. Nagbasol ka ni ti asawam. Ay atek ni Erlinda pare. Nasulisog ak lang. Iso ka siya tinapasamak kada kami ka ni Pearly. Pare Jeric. Pagbabawiyak ti pa ng lokok iti asawak pare. Nalaos ti pa nagbabawi. Awanan ka iti bain akabsat! Pagawanan na ko, mamanang. Nagbasulakan ka. Nabayag ang pinaliiw ko ti garawyo ko ni Jeric Pearly. Limod a sinurog kayo iti naminsan nga aldaw. Manang. Sa bali ti nagparik na kanyak iti kanayon amarabyan ni Jeric nga agawid iti balay. Sana matagtagari kan nagbaliw pa yun ti nakilangan na kanyak. Manang. Sinuray kayo ang makasangpat iti balay mo. Nagtali na edakla ang iti saan unay nga dayo. Nakita pa nakin nagkiwatwang. Ha? Kabailan na kaya malukot. Kapoy ti dito nga inaramid yung. At di ka ito mapakawan. Tinatan, Jeric. Di kan kaya't ang makita. Pakawanan na Erlinda. Saan na maulit ti inaramid ko. Nagtanagat kang ka. Ngamlino ko naklaan. Erlinda. No nasingpit kan mapagtalkan ka. Saan mo't kayam, Jeric? Di ka ba na nagkaya malukwan? Ikanak pa'y kumaiti may sagun.
Biag di tao. Jema, pasensyakan ano itala nga isublik tinabulod ko abagas. Kawawat nga minila kay ko iti sweldo na nagkarpintero. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya na naising. Awan ti sabaling agtitinulong no sana na tayo agkakaruba. Ay na, nagsayaat ka talaga karuba, Jema. Amom ti tumulong ka dagiti karuba magkasapulan. Nana, Agbada kayo an nasingpet ka ni Manding nga asawam. Uray no simple lang ti panagbiagyo. Maramid yulat tamot ti tumulong. gaputa day ti rumbang na naising. Ti tumulong kadagiti karuba nga agkasapulan. Pakaragsakan mi nga agasawa ti tumulong. Unamlan bak nang ni Jem ang asawa ni Manong Manding tatang. Anak ko nam day taray nan. Kasano? Agpapada tayo lang nga awanan. Kunamlan bak nang agpautang. Ay, piman matikabsat mo ni Manding ngagsapsapol. Tay papautang lang ti asawa na ti matmatgedan na. Palangguad da dya, Jema. Feeling bak lang. Ngamsan mo ta bak lang. Naku damaw. Saan kayo nagluto iti pangaldawan nyo, tatang? Umay kailangan makipangan iti balay mi. Ay, jakayat! Kababayin ba't yung may makipangpangan? Ha? Anya ko matipagbaynan nyo, tatang. Kan apay asabali ti Jaryo. Jakayat yung ugali ti asawam. Nagalas! Anya? Adda ka di sana nasayaat nga inaramid ti asawa kada kayo? Agraraman ti asawam, Manding! Kunam lambak nang agtigtignay. Anyat ka ti asawan, tatang. Apay, di mo madlaw day nga ugali ti asawam. Nakakaasi ka mang manggay, ngam ipapautang na laang ti masapsapulam. Ha? Eh, masyanakan ka na kao. Iswa, may bagak itaking ka day tao. Magbagam may di pasika ang asawam. Manipod na ikamang day dya babae. Nadagsan ng tirik na kankwana. Isinam kiding! Anya kiday tangay bagbagayon, tatang. Awan ti rason tapno isinak ti asawa. Ibagbagak nga rudan ti rason tapno isinam day dya babae. Ay sus! Agbalin lang nga impyerno ti biyagmaw no di ka pala isina day jay. Nasingpot ni Jema, tatang. Diyak marami ti bagbagayon. Ay-ayatag ti asawak. Kentakal ti panagtalag ko kang kwana. Iso adyak isina ti asawak. Adala man ti rabi Manding. Maturog kan, tapno saan ka mapuyatan ama panagtrabaho inton bigat. Oh, adda ka di pagparikot ha? Imbis ko mapagsayatan. Ken napintas apam magbaga ti ibaga ni tatang kanyak. Ngamsaan man. Panang dadali ti pamilya ti bagbagana. Manding, Awan kinapudno dagiti pamadakas nga ibagbagana kang trakan ka. Nasakit para kanyak a mismo pa yan nga amak. Ket iso ti mangisuro iti saan sayaat. nabayagan nga mok day ta Manding. Di na kayat ti pamilyam. Ngam, jak pulos ikaskaso dagiti pamadakas da kontra kanyak. Ib turak dagiti agkakadakas nga ibagbagada. No jak aramidan day ta. Amangan no madadaal ama mimpinsan ti pamilyata. Ne, apay ang natumbamat amin ang dagiti masyetas ko pagkarol. Nagkunangamin kan ka dito pagnanti pangikabilang kadagiti masetas mo. Nabayagan nga da dito dagiti masetas ko ipag. Samay sa awan Ay na ti di ka mga- nagrason pay. Di ka turay-turay dito ya. Ala, ikatamamin dagita masetas mo. Jak kayat nga dapasalsali dito'y dalan. Langam mo tinagsangit. Bakit? Abay, Di naklatan ni kaskaso Manding. ibagam no niya ti rason no apay nagsangit ka. Ibagam ti pudno kanyak. Pinagsasawan na kita ilaan ni Carol akabsat mo Manding. Anya. Tinadaal na pa'y dagiti daduma ang masetas ko. Pagkakasakit dagiti bagbaga na kanya. Lablabos dan. Ibaga dalatan ti kayat dakan ka. San arumbang dayto nga naramid kan ka ti kabsat ko. Manding, Kasaritak ti kabsat ko. Jak maaklon dayto nga naramid na kan ka. pangaasim Manding. Di mo tutupan ti kapsat mo. Aga pa kayo lang. Di naklapdan. Kasaritak ni Carol, akabsat ko. Di mo man mo ti sakit day nga asawa manong.
Sana nasaya ti ugali na. Si kati sana nasaya ti ugali na. Awan ti madingay naramid kan kati asawa. Ay namanong, sinabidunganan ti asawam ti panunot mo. Iso apas pasurot kalatan kan kwa na. Anya. Iso lang nga ro din nagbasulan. Iso pa'y tadaganas na nga gipulong kan ka. Amok ti asawak. Di mo baliktadan nga iso ti adabasol na. Kat na siya ti pinagsasawan na. Anya. Nagsaya at ti panang ibagak kan kwa nang ipaigid na dagiti masetas na. Gaputa pag naanday jay. Hangam, ngimatumot kan ti boses na. Uray lamaplang ti lapayag ko. Ngam jaklatan nagtagtagari. Jak nakiap-apa. Amo matugalik, jak man nakiapa manong. Iso di mo kumamat kanunungan ti mading aramid ti asawa ma? Di mo kunaan na mabutang kakenkwana. Anya. Di ka makasungbat. Gaputag pa iso amin nga ibagbagak manong. Battered husband ka. Jay lakayat na ti masurusurot. Bidot amin nga ibagbagam, Carol. No ulitan pa'y tinaramid mo iti asawak. Siya ti makalaban mo. Anya? May baga ni Manding ti kastakan ka, Carol? Uwan nga ron tatang. Pinagsasawanak ni Manong Manding itay. Pinagsasawan na kan, kapulang iti asawa na. Wan. Langa na pa yan ati mang disnog kumakanyak. Ah! Anya! Kasla di nakapsat itikas dya pa nagsasauna. Intodo-todonak pa ya? Ay, tiawanan pa'y na Manding. Aga pa kayo nagkapsat gapu iti asawa na. Wan nga rod. Ti kaya't siguro day dya babae kat madadaal tinapinta sa relasyon mi nga gabsat. Heh, sana mabalinday tayo. Naskan na makasaritak na dyan babae. Ay, no naskan apapanawag, aramida at nay. Ay na, sige. Kasta tiaramidan niyo, tatang. Papanawan yun day dya babae. Jak matla kaya't ti panagrup-rupa na. Agyaman nakitim pa di gumasidaan nana. Uray sana kung nagluto iti pang malaman mi ka ni Manding. Awan na niyaman na, Jima. Sa anak nga rodan nga agbayagan niya. Agawid akmat. Ay! Ni, ti katugangam tagturong ditoy. Makapungpung tutila nga na. Huwag nga agpaiso. Ay! Ay, daytan. Sika babae! Gapukan ka! Aga-apan, tagiti anak ka. Anya ka din tibagbagam Ay, tata. di ka magaging kuka! Ay, na, di mo kumamat ituron ni Jima. Kabsat, saan kumamot? Ay, awa bibiyang mo dito, ising! Ay, Ay, pumanaw ka, no di mo kaya timairaman. aya. Anya ka din tibasol ko tatang. Apay ngagpungpungtot kayo. Man nakiapa ka, babae! Pinagsasawam ni Carol nga anak ka. Manipod na ikamang ka. Awan pa'y nasayaan ngay naramid mo. Puro riribok iti pamilya may. Saya at launay datang inaramid mo, tatang. Agnakamot siguro na dyan babae. Mangirnad mo siguro na dyan, babae. Napos ko launay ti rupa na no di pa'y la pumanaw. Ibanta na launay yung tipagina kinimanong Manding. Amo na lang arudan, nga tayo tirik na tayo kinkwana. Ah, Pilit na pala tipagina ti pamilya tayo. talaga ba? Bakiriri ni Manding ka po iti panang sungat ko iti asawa na. Ha! Laksideng mo na. Diyak kasarsaritan. Oray siya, tatang. Lipatak matan nga dakabsat ko, no kanunuan pala ni Manong Manding ti asawa na. Lukatan nyo tiri daw, tatang. Kaya't kaya makasarita. Anya ti bagam kini tatang ya. Kan apa nga agpungpungtot ka? Diyak kaya't ti panangiduron na iti asawa ka. Awan ti karbangan ni tatang ang mga ramit iti dayta. Kahit mo abalasin ni tatang, kasta ka day. Kaya't kula kasarita iti nalapat. Adinan ulitan ti naramid na. Pumanaw kan Manong Manding. Awan mo lasagbina mo kasaritam ni tatang. Ti asawam ti bagbagaam. Kaputan nagalas ti ugali na. Man nakiapa ti asawam. Awan respeto na iti nakaykamangan na. May sakamet! Na, Saan aman nakiapat ti asawak? Da kayo lang ti mangibagbaga, aman nakiapat ti asawak. anya, Respeto nyo ti asawak, no kaya't yung anasayat kay kanyak. naglastog ka mo't tingagsasaw Manong Manding. Nakaran kan itinaalas yung ugali ti asawam. Umadayo talangan Manding. Amangan no kumaro pa'y ti susik tayo iti pamilyam. Dagdag sentirik na kanyak ti pamilyam. Ado apang madakas ti ibagbagada kontra kanyak. Iso na saysaya at langan nga umadayo ta. Gemma, Jak ipilit ti bagik no didak kayat. Iso nga agawid talangan ni lugar mi Manding.
No kasta, agawid kayo ni ti lugar yo, Jima. Wala na ising. Nagsaritaan min daytoy ang naimbag ka ni Manding. Ay na, nasaysaya atan nga agpayso no madayo kayo nga agasawa. Nalabos nga minantar aramidan ti pamilya ni Manding kada kayo. Nana, Nagsingput kamot. Ay, nabaalam abinaklay dagiti pamadakas daken ka. Saan ka abimalas wano si mungbat kadakwada. oray no didak imbilang akamang ti pamilyada. Dakkel ta ti respeto kadakwada, Nana. Ay, uwang gayam, alaham dagiti anak nateng. Imbaglasidaan nyo kan ni Manding idi lugar yaw. Ay, agi amanak ka, Nana ising. Nagaduda gito yan natin. Wala atawon ti naglamas. Sipod impatakder ta ti pakanan. Nagadun ti kita. Wen Manding, nagaasat ta, nagipatakder iti pakanan dito abay ti pagadalan. Ado nga estudyante kan mamaestra ti umahimangaan. Magustuhan dalaw na ti putahe. Nalaing kang imin nga agluto. Ken saan laday ta? Nalaing kapay ang makisama ako nada. Ar-aramida klaang ti rumba. Extra rice! Ay, mabit lang Manding ha. Asikaswag dagiti customer. Agkit-kit daw da iti extra rice. Malabakit, tulungan kan. Tulungan na, Carol, anak ka. Itaray na ko ba yung ospital? Nakapsut ako. Kapoy, iti panaguy-uy ako iti nakaroon. Anya kumang iti may tulong ko kada kayo tatang. Awan ti pagbayad tayo di ospital. Sana bali ta saan kayo pa'y amatay? Napigsakay pa'y mutlay ti panagkita. Nakapsutak, tadyak mo makapangalan. Ay katsilsilan nyo latan iti makantang iwat yu tapno saan kayo nga agkapsot. Agawid akon. Sayang lang ti oras ko ngay may diti balayo. Nilangan manong renan ti pagkidawan nyo iti tulong. Didak panawan. Awan kadwag diti balay. Ay na! Kabalan nyo tagmay maysa! Numabisin kayo, karigatan nyo ti tumakdor tap nagluto iti kanan nyo. Sige, inakon. Diyak kaya ti marabyan. Nagsakit kayo magagpaiso, tata. Nakailag kayo mutlatan iti pagitan niyo. Mabisin na kanak ko. Kandak iti kanak pangahasim. Pakpakawan. Saan kayo may dito? Tapno asigasun kayo. Imayak dito, itatang. Tapno umayak mangala iti pulutanay. Anya. Kabailan nyo pa yung matibagiyo, tatang. Tumakdir kayo kit din, ama pa nagluto iti kanan nyo. At adang agkapsot kayo, no agil-ilag kayo latan. Intuludan ka iti kanam kabsat. At tuyaw, mangan katapno daras ngagsubli ti pigsam. Naamwa ka masakit ka, iso nga intuludan ka iti kanam. Ay, di ka agluha. Addaak dito at tumulong kan ka. Nakapsot kan nakutong kauna yun. Kaasi kamot. Binaybayan na ko nagiti anak ko. Di na ka mo nga si kasuan. Hinay magkapayakaro baklaeng. Tamo nakatulungan. Di mo panunutan day ta, kabsat. Natayumot lang nga agkakaro ba't agtitinulong sana ya. Tulungan ka na bumangon tapno makapangan ka na imbag. Bangunan ka, kabsat. Sino di kinasarita mi ti cellphone? Bakit? Ni Nana ising Manding. Naskan nga agawid ka ni Jalugaryo. Nabayag kaya man ngagsaksakit ni tatang. Anya? Naskan ka no amay taray iji ospital ni tatang mo. Gaputan nakapsut una yan. Adamat dagiti dua kakabsat ko amang itaray ko ni tatang. Awan ka no't bibi ang dagiti kakabsat mo ka ni tatang. Dayta ti rason no apay nga inawagan nak ni Nana ising. Anya? Siya kung ti makaamo dito'y pakanan talakay. Tinapatag, masikasom ni tatang mo. No kasapulam ti kwarta, mangala kalaang iti pangiduldulinan ta. Yaman iti panangitaray mo kanyak diti ospital.
Manding, anak ko. Awalan yaman na tatang. Agpaimbag kayo kit di. Tumaran nyo na kita agas ngayon reseta kada kayo ti doktor. Tapno daras ti panaging bagyo. Way, nanak ko. Kaya't ko ti maimbagan. Ay, nabaybayan nyo ti bagyo kung na ti doktor. Nangato ti presyon ti dara. Kan diabetic kayo. Ha? Addan kayo pa iti sakitan nga asma. Pakawanan na kanak ko. Ha? Da kayo pa ya tinagtagibasit ko. Ti makatulong kanya. Tatang? Nangro na launay kiniji mga asawam. Mababay na kada kayo. Tatang? Sa pala ko mata mapakawan na ti asawam, anak ko. Ikuyog ko ni tatang isi lugar da Gemma. Tapno da mga sikasukan ko na. Carol. Renan. Manong, Lakayan, kan nakapsuto ni tatang. Da kami ni ti asamak ti mga sikasukan ko na. Manong, Di kay kaya't asidiren. Gapoy tinapasama ka ni tatang. Agkakamsat tayo. Kayan rumbang ada tayo matag ti tinulong. Manong, Agbalbaliw kayo na dwa. Urnusan nyo ti biyag kan bagbagiyo. Di kay mang padakas iti padayo tao. Tasaan na nasayat day tang ugali. no kasta, Manong. Di kay kimura kada kami, itilikodan ti panang pasakit mi kada kayo. Napakawanda kayo, Renan. Carol. Napalabasan tayo jay. kasanon nga iti asawam. Mapakawanda kami nga ta. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo ka ni Gemma. Nasimpot ti asawak. Saan nga gimulmula iti sakit tinakam. Manong, Lipatan tayo na mamimpinsan ti di tayo nagkikinawatan iti. Gapot agkakabsat tayo. Oh, ato yun ti kanam tatang. Amok amabisin kayo eh. Akiyaman nak, Jima anak ko. Mababay na kunkeng ka. Awan ti rubang apagbainam tatang. Ay, pakawanan na ka. Pagserserbian na alakta, nga oray nagalas ti pagpakita ken kay day. Dayta kayo man ng tatang. Nabayagan a pinakawan kayo. Saan ka di alipatan tayon dagijay apasamak itibiyag tayo a pamilya? Ha? Mga baruanan tayo kit di tatang. Lipatan tayon dagijay apagteng. Tinapatag ita. Adda kayon dito'y pudermi ka ni Manding, tatang. Da kami ti mga sikaso kada kayo. Jima anak ko. Iti saan nga agbayag. Umay matan dito'y lugar mi da bayaw renan ken ipagkarol. Ah? Alaon may da nga agtrabaho iti pakanan mi, tatang. Ay, kasta ka day. Wala, tatang. Imbagla ang makatulong kami mat iti pamilyada. Ay, nagsayat ka, Jima anak ko. Ulit at nagyaman. Gapo iti panang pakawan mon kada kami.